imbaraga ziraho ziri. Eliya yari umuntu nkatwe ariko akoresha ibanga, akoresha password, akoresha umubare w'ibanga. Ngiri ibanga yakoresheje. Aba Eliya wo kubwira imvura ngo mvura hagarara, imvura igahagarara. Ibanga yakoresheje natwe n'ibyo Bibiliya yaduhaye. Hanyuma twebwe ikintu dukora turabanebwe, titubikeye, tidushaka ibintu biturusha. Kandi iyo wanze kuruhura umusore uzuruhu ushaje, kwiyorohereza umusore ayo marira uzuye ari rushaje, utagishoboye kwikura muri ibyo bibazo, wanze kurwana nabyo umusore. Iyi si mbabwiriye si yene wacu, ifite amenyo, ifite kupe amenyo abiri. Uyu muntu nadasenga ari hagati y'amenyo, ubukene cyangwa ubukire. Ubukire rega nabyo ni ikibazo, ahubwo nicyo kibazo ko kugenda hafi umunsi wose. Ati ni musenge koga ko baramureba muri jumeri yo mwijuru, baramusenge afashwe n'ibitotsi. Ati musenge ntaje gukinga, baramusengeye. Ati ageze ku gitanda yibagiye gukinga, ukoga ko barakurikirana, baramusengeye. Ati ageze ku gitanda, Rukemba ngo waravuze ngo ni mumuhirike, mumuhirika sinzi ngo baramuhiritse. Hirika ryama mu izina ryanjye, yama he nanguka ku gitanda arasinziriye. Ngo asinzire, Imana irabwira ngo arasinziriye. Nyamugore arirukanse, ni musengere. Nyamugore aje kurunguruka mu nzu ariya yasize adakinze ngo areba, abona nta itara riri ku meza gusa, nta muntu urimo. Yama yirukanka azishize ku meza. Ni mu musengere byibura yegekeho, akurureho urugi. Aramusengeye kureho urugi, Nyakagore arirukanse arasohoka. Bukeye mu gitondo Imana irabwira ngo operasiyo irarangiye. Bukeye mu gitondo komanda ngo abyuke, hari ku cyumweru, asanga inoro ku meza. Neza kubana nawe uriya hari ikintu ngiye kubabwira ingene ibintu biza bigenda. Hari ibintu bisa, inka iyo ifite amata, mwese muzi inka, nubwo muza mugura amata ku ibotike cyangwa, ariko mwese muzi inka. Nubwo mutazigira hano hafi mu gisagara, ariko muzi inka iba ifite amata. Ariko nubwo ifite amata, tuzamugenda munsi y'inka wenda bakama inka barabizi ngo wamushika ukami. Oya, siko biza bigenda. Kugira ngo amata asohoke mu nka habaho processes arimwo, ariko kugira ngo uyabone uzoyaha abana banywe, si ukugenda gusa ngo ubwahari ngo oya. Turi kumwe? Ndibikunda. Eka mbabwira ingene cyane cyane iyi nka yapfushije inyana yayo. Iyi nka yapfushije inyana yayo itarateka, no kuvuga ngo amata periode yayo ikiri mu mezi make igapfa. Twagaza tugenda, twarabibonye tukiri bato, ariko turabizi. Mugafata gahu k'inyana yayo k'umwana wayo, mukagashiraho umunyu, mukashira ku nkoni, mukayiha ikarigata wa munyu, ariko ikumva impumuro y'umwana wayo. Hanyuma ugiye kuyikama akagenda akitonda agakorangiza, bakayiririmbira, bagashiraho agahu k'inyana yayo, bagashiraho umunyu, bagashiraho n'akaririmbo, barangiza bakayagaza, kuko babe bashaka amata. Nubwo iyafite ntiyopfa kuyaguha utakoze processes. Bena rero bavuga butumwa nkamusuke, nkandutira n'abahanuzi. Yakobo Isaka yabwiye abana be ngo muje kunshakira inyama.
umuhigo, muje gushaka umuhigo, abwira umuhungu we ugende, kandi ni umuhungu we, si umunyamahanga agaho hirya, uje gushaka umuhigo untekere ingemererwe neza, hanyuma nguhanurire. niko biza bigenda. naho kwamuza gusa ayandi biza bikunda. umuntu uzi ibyanditswe neza kugira ngo uvome umuvugabutumwa, uzi umufata nka bebe, kugira ngo umutima unezerwe, ukominikane n'ijuru, ijuru rikinguke, ijuru rimuhe nawe aguhe. ni processes. Haleluya. narimvuze uburyo muzofata ndutira neza, njewe ejo nzotaha, ariko ku ruhande rwanje mwamfashe neza. dukomere Imana amashyi, ntacyo mutakoze. Imana ibaho umugisha, mwakoze cyane. reka ndekere uko dukomeze gahunda. reka dusome ako muragahawe ba ndakundiga nakavuze ntakunda. ninde muntu uzi gusoma Kinyarwanda? dusomenere neza, cyangwa mu Kirundi nabyo ni sawa. muri Yakobo ni ibice 5 5:17. Rwandiko rwa Yakobo 5:17. Ego. Bibiliya yavuze ngo ndore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa. imvura imara imyaka 5 n'amezi 6 itagwa. Amen. Aya ingahe wasomye ingahe wa? imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Wari wasomye ingahe? 5. aho usanze ari ingahe? ni 3. aho nuko ibintu byose ni sawa. dukomeze. komeza. arongera arasenga, nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeza imyaka yabwo. bene data, nihagira umuntu. nuko urakoze cyane. ndashaka ko dusoma mu Kirundi twumva uko bivuze. Eliya yari umuntu ameze nkatwe, yego, asaba yinginga ngo imvura ntigwe. yego. imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa mu gihugu. yego. yongera gusaba ijuru rirekura imvura, isi imeze imirima yayo. Amen. Amen. abafite Bibiliya ijambo ry'Imana hari twoyibona? yego. dusomere mushumba. Bibiliya ijambo ry'Imana iri muri telefone, mwihangane. oya ni sawa. sawa. 5:17. 5:17 haravuga ngo Eliya yari umuntu umeze nkatwe, yego, yasabye Imana ko imvura itagwa, maze imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. yego. hanyuma yongera gusenga, imvura iragwa, imyaka irera. Amen. Amen. Nico kimwe. Yesu ashimwe cyane. Amen. ndagira ngo ibindi bintu byose bituma utanyumva ububiretse, munyemerere mbaganirize. turi kumwe urubyiruko, turi kumwe. ngiye kubabwira uko Bibiliya yavuze. Bibiliya yavuze ngo Eliya yari nkatwe, yari umuntu. yari iki? yari umuntu rwose. yari umuntu umeze nkatwe.
iyo bavuze ngo umuntu umeze nk'undi harimwo kintu gikomeye. Uyu munsi Bibiliya ni igitabo cyiza cyane. Iyo ndebye twebwe abakristo, ndaza kongera kugera ku bakozi b'Imana, abakristo uko tumeze muri rusange, hanyuma nkareba abakristo Bibiliya itubwira, nza mbona tutandukanye cyane, turatandukanye cyane. Nigeze kuja muri Afurika haguruka kera mu myaka ya mbere kiba mu Gatenga kwa Apotre Gitwaza, numva avuze ijambo rirantangaza. Aravuga ngo ngira ni Abanyamerika cyangwa Abarusiya, ngo batangiye kuja mu cogajuru. Cogajuru murabyumva? Ukirere. Batangiye kuja mu kwezi. Voilà. Mu kwezi. Basekuru batangiye kuja mu kwezi. Twebwe basogokuru bakicyambara ibyatsi n'imbu. Murumva? Nimba mbigisha gute? Ariko murafasha mu nyumva. Azureke telefone data. Basekuru batangiye kuja mu kwezi. Twebwe basogokuru bakicyambara bene ibi byatsi, ubukindo, ibyatsi byiburo uwo w'inyana yabo, bakarukora bakarwambara. Ibo basekuru baratangiye kuja he kwezi. Kugeza ubu sinzi ko wenda mwumfasha abantu bize Abanyafurika, igihugu cyari cyohereza abantu mu kwezi muri Afurika mu birabura tacu. Kugeza ubu ntacu. Amakuru dufite nimba bahari barahari, ariko kugeza ubu hari umurundi wagiyeyo. Twomenya inzira iri hehe. Ariko n'abantu nkatwe, tekereza ingene umuntu ameze nkawe, kugeza urwego rwo kujamo. Umuntu ameze nkawe, afite amatwi nkawe, afite amenyo nkawe, afite umusatsi nkawe cyangwa uruhara nk'uku kwanje nkawe, afite amaguru nkawe, ameze nkawe. Undebere nk'uku kwanje na Yusufu cyangwa nk'uku kwanje na Ndutira, nk'uku ngaba bahungu mwe ko mwicaye. Umwe akagira ibitekerezo bimuhesha kuja mu kwezi, undi akicyambara ibyatsi. Mwumva abo bantu ngene batandukanye. Umuntu umeze nkawe kubera ko umeze gutya, undi ameze gutya. Bene data, iri jambo ryaranyishe. Umuntu ameze nkawe bahurugiro ishaka uko numva kera ngiye kurangiza. Tuza twigaya umuntu ukirwana n'abadayimoni bamunize bahageze gute. Eliya ngo yari umuntu ameze nkawe, yari akeneye jinx, yari akeneye kirato, yari afite igifu kirumvikana, estoma, yari ameze uku. Bibiliya iravuga ngo yari afite imbwebwe. Imbwebwe ni umusatsi wo ku ntoki bena ukuboko. Umuntu ugira ibisatsi byinshi ku mubiri, ubwoya, utari umusatsi nyamusatsi nk'uku, ahubwo ubwoya. Ngo yari afite ngo yari umugabo nyine uraho, ariko yari yararemye ikintu cyitwa igicaniro. Arakirema, ashaka Imana, arongera arayishaka, arahaguruka arayishaka, arisonzesha, ashaka Imana,
arahaguruka araruha imana iyo umuntu yayishatse azayibona. Haleluya. aratuza abwira imana ngo mana ndagushaka. Arenga gusengera ibiryo, arenga gusengera merevare, arenga gusengera kuja muri Amerika, nubwo ico gihe batagendaga ariko nabo bari bafite iterambere ryabo. Arenga gusengera ngo abadayimoni, ngo amapepo, arenga gusengera kurwara, arengera gusengera, agera mu mavuta yo uza amavuta yo kubwira, arenga abadayimoni, arenga gusengera ngo intambara ubuzima, agera ku rwego rwo kubwira imvura ngo wamvura hagarara. Uza amavuta yo guhagarika imvura. Twomenya iziva, twomenya ngo turayibwira, abwira imvura. Umuntu ufite amavuta yo kubwira imvura ngo imvura we hagarara, imvura igahagarara. Akabwira ngo ntiyavuze ngo imana iragutegetse, ntiyanabisengeye. Ofete yari yararemye ikintu yashatse imana, arema ubusabane bwe n'imana, agira igicaniro, imbaraga ze zose arazishora, aragenda asoma umwuka w'imana umuzaho, umwereka uko azabikora, uko azazubaka. Arazubaka aruzuza kugeza ubwo adiringa n'izuba, akabwira izuba ngo wazuba uzake Tanganyika iriho ikame. Izuba ryaratse, imigezi yose mu gihugu irakama, uzatsi byose byo byumye mu minsi mike byari byumye. Abantu rero barahinga. Hari ukuntu umuntu iyo afite amafaranga ukamusanga ngo afite ifaranga, si ifaranga tuzaturye. Imana ifashe iyi mvura yayo ikayifata ikavuga ati, bagatangaza mu gihugu ngo umuntu ngo agire banki nkuru niyi berbe, iyi berbe, bagatangaza umukuru w'igihugu akavuga ngo umurundi wese agire berbe yiwe, bamwuzuriza ifaranga baza zuzuye. Hanyuma Imana ifata imvura yayo iyishire mu kuboko, yitwara. Woteka inoti, uzogenda uyiteka ive mu isosi, uzogenda uteka inoti. Iyi ni systeme yo guhaha. Umuntu ufite ibishimbo ukeneye umwenda, bitazirirwa azayikorera ibishimbo ngo bamuhe umwenda. Twebwe nko mu myaka yacu tukiri abana, hari abantu bagaza bazana bakeneye bafite imyenda. Twebwe twabaga kubera n'amasoko n'ibiki, twebwe dufite ibishimbo aho twabaga duhinga ibiharage bagakaburanya. Ariko muri iki kinyejana siko bimeze, ntituza turya iziriya note. Imana ifashe imvura yayo ikavuga ati mwese mugire berbe, buri murundi azagira berbe ye. Hanyuma mwoziteka iwanyu zikavamo n'inyanya, aho n'umumbatisi, ifiritis mundagama ngo afite $1 izi wozite kandi ni kesa. Ariko ubwiza bwako nuko ubuzi ngo karavunjemo ibintu, wamugenda ugura imyumbati, ugure ni jinx, ugure n'ibintu. Ariko iyo uriya mugabo avuze ngo sawa muzigumane, jewe ntwaye imvura ngaho tukabe, ariko twojwigira ba ko muratekereza ingene twojwigira. Two igitangaza cyo tubaho yageze ku rwego abwira imvura ngo stop. Niyo mavuta ye.
igihe kimwe mu myaka twari hano mu Burundi, jewe na Ntamayiza na Karegeye twagaza tuzana inshuro nyinshi cyane, inshuro sinobimenya, nko mu mwaka twagaza tuza nimba ari inshuro k'ijana ndagira ngo twagaza. Yusufu arabizi, twagaza tuza gusa twamatuza bafite ve muri gerizo, twumva ngo bafite ve tukayikumbura twamadutega, tukaza tuje gutarama bakatwegereza nka saa kenda ngo ngo bakado bari hano na Karegeye na Ntamayiza ngo karebe igisirimba cyabo saa kenda bugiye guca tukaza kandi ico gihe nari ngorane twari dukumbuye igitaramo. Ico gihe twari dufite ivuga butumwa mu Bukeye, mwumve rero ingene amavuta rutano, dufite ivuga butumwa mu Bukeye, jewe na Karegeye na Ntamayiza na musore abi Burayi yari umucuranzi. Hanyuma ngo tugire gutya turi mu materaniro, ndagira ngo Ntamayiza aragiye kubwiriza, umumama umwe yamayije hariya afite akana nyine kadapanze neza mu mutwe, abadayimoni bateye kaza kavuga menshi adakenewe, nyirabundi umuntu watewe n'abadayimoni nuko babarakaza yama gatambukana kuri podium ngaba pasiteri cyoge Ntamayiza wenyine ari umupasiteri ngongane bamusengere nk'umwana afasha abadayimoni, umwana yafashwe n'abadayimoni. Nuko Ntamayiza ati mutambutse hano imbere, shiramwe umukunga ntiyari afite na sente bari bafite ingoma, turacuranze ingoma turacuranze aradupanga. Ntamayiza turukari Karegeye turukari naje hari musora afata ingoma, dufashe ipendo turacuguse mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu turakubita. Ntamayiza ngo he, naje nkavuga ngo he, Karegeye ngo he, kakamaka tureba burya tukamanuka tukazamuka, tukamanuka tukazamuka, tugatambika turasa, mbwira baca ati turahwera. Bibiliya nizizi bamwe ibintu byose, mbwiye wa mama niko mama, twebwe twakoze ibyacu, Imana izomukiza mu gihe cyayo, ariko kwari ukugira ngo turuhuke imbavu zaturiye zahe 300 za Haleluya 100 ngahe, twitereye ibyuya bya mbere birashira n'ibya kabiri n'ibya gatatu. Urumva twari tugifite n'imyaka nyine itaragera aho tugeze, tukibishoboye twabangase haba akahungu kamatubira kurya bakazanye niko byageze. Ndamwe ati yewe ngaho turahwera, niko mama nuko wihangane ukunyine Imana iza ariko hano twasomye ngo Eliya bozanira umwana Eliya akavuga ngo he ya Eliya ukoga natwe ubwo twari abagabo hano umuntu akamaryama. Babwire bana bato, babwire mureke kwirusha muri byinshi, babwire izo mbaraga mufite imbaraga, mwebwe mufite imyaka 20 na 20 mugeze muri 30 mwese, ko ndabona abantu mwese hafi y'abantu hano uko mbabona mu myaka muri hagati ya 35 ukamanuka, niho muri iyi myaka worara upfukamye byo gukundira, wosoma Bibiliya ufite amaso neza abona neza bikaguku. Iyi myaka Haleluya, iyi myaka n'izahabu ziruti zo mu Burundi, n'izahabu ziruti zo muri Kongo, ni petroli iruti iyo muri Iran no muri Iraq. Iyi myaka muyumve, mwumva agaciro, mumenye zahabu mubise. Iyi myaka nyuma y'imyaka nka 10, mu myaka 10 mwumvisha ibi bintu mbabwiye, imyaka 10 iri imbere ibi bintu mukabipratika,
woza ushika ahantu bagasasata tapi rouge bakaza bavuga ngo dukore wo dukoraho ko kubona ariko ni muzezeta mugasirimba 300 mugasirimba mugasara mutaza musoma ijambo ry'Imana mutazi gupfukama ngo musenge muzoruha muje Burayi munanigwe munywe inzoga bibananire aya makuru ndayafite ndayazi icyo mbabwira ndakize neza y'imyaka ndi mupfushuza babwire bana bato iyi si uyu murimo ndawuzi icyo ndimo kuba ndakizi inzi imbaraga kigira gusenga inzi imbaraga bigira muhindure system uzuje kuri WhatsApp burinde buca wawe ureba utunyoni twagurutse ureba umusatsi w'abagore badefirije muri Afrika y'Epfo ureba ibindi muri Amerika ureba amakwe ureba WhatsApp ibintu biraho nurangiza uhwere nibuca uze hano ngo ugiye kuririmba ikorari abadayimoni bazareba akavuga ati ababo mubareke ntabyo Eliya ngo yari umuntu ameze nkatwe uko nyine nuko yari ameze nidushika Imana ikatubwira ngo dore Eliya uko yari ameze dore uko munde turirirwa tujase no ku Mana twebwe ubwacu dore uko Eliya dore uko yari ameze yakoze iki Bibiliya yavuze ngo yarasenze arongera arasenga arongera agira gute arasenga mwitonde bana b'abakobwa mwitonde mwige gusenga muzabona ibintu muzoshaka neza Bwana sifiwe mureke kurangara mwige gusenga mwige gupfukama mwige gusenga mwige gushaka Imana mwige gusenga mwige gushaka Imana mwige gupfukama mwige gusoma ibyanditswe mwige musome Bibiliya muzi gusoma Ikirundi muzi no gusoma Igifaransa muzi no gusoma Icyongereza murabizi nimba mutazi n'Igifaransa n'Icyongereza si ngombwa Ikirundi kirahagije nimba utazi gusoma uje kwiga hano umenye gusoma umuzusoma umenye amakuru y'Imana usenge kubw'impamvu z'ubuzima bwawe Haleluya abakristo badasenga abo Satana azabareba rwose hari indirimbo kera twagaza turirimba shetani akiniona anatetemeka wow anatetemeka niki cyo ngawe niki cyo mutetemeke gute tabagira inama baho buhamya Pastor Serende yigeze kumbwira ndavuga ngo abagabo bararutana Pastor Serende ndamukunda cyane yigeze kumba ubuhamya bw'abasaza basabideri ajya ntabana Pastor Muzehe Mutama uzamwita gute Manyonga nibyo niri kuru Adrien Muzehe Adrien zina rikuru tuzatushaka ngo niko batwigisha tukiri abana Muzehe Mutama yari muri iyo groupe noneho ayo makuru ngiye kuyababwira murakeneye cyari kizamini giteye ubwoba hari itsinda ry'abamuzehe uyu mubana hano n'abandi bitwa ba Rukema n'abandi bitwa ba Kabunda Serende ni wari muto tekereza ba Serende ni wari muto ni wari kadogo cyo gekera muri Kongo abantu benshi batarazi no kwibarabara hanyuma hari umusirikare
uyoboye nyine ikay'abasirikare muhita gute ikambi y'abasirikare ikigo cy'abasirikare byumvikane ikigo cy'abasirikare noneho umusirikare umuyoboye abandi nyine shefu mukuru komanda yari afite zahabu yari afite inoro umugore nyine bene yazanye utari uw'indowa nijoro araza barabana ngo amare gushikara zimutwara si umugore wiwe ni bene uko yari yafashe nyine araza azimutwara amare kuzimutwara izo noro zari zifite agaciro k'inka hafi 12 inka 12 gutya mugashira ku murongo niko zari zingana iyo uwo mupfasoni yarazireba aramucunga abarasitwaye amare kuzitwara komanda ngo arazibura yamaze bushaka arazibura ngo azibure amavuga ati ara umusirikare wasitwaye yamavuge ebwira abasirikare nyine bamugose bamurinze nabyita abarinzi biwe bano escort ngo arangize abwira escort ati mwese mufunge ikigo ntagira umusirikare utambuka mushaka inoro zanje nazibuze imwebwe mwasitwaye muzishake abasirikare ati ntazo twatwaye nimutazibona ndabica mbamare mwese ndabanyuza ku mbugito hari iriya ruguru nyine nuko mwese inoro zanje sindizogendera mwese ndabarasa ikigo cyose ndacica bamakuraho imbunde afungira imbunde iriya mwese yamabwira ko mube tayari nimbabwira ngo mwatse umuriro nta musirikare n'umusigara paka muzane no abandi atese mukagira imana bahaye umunsi wa none n'umunsi w'ejo mushaka inoro mukora inama uwazitwazinzanira atari ibyo ndabashiraho mashini gani mwese murashira tangaza umwe muri bo arababwira ateme hano tubana n'abanyamurenge kandi bazaja gusenga ningaho uwo muntu yagazaja gusenga umwana w'abanyamurenge hano bazaja gusenga bazavuga ngo bazavugana n'Imana bakerekwa none ga muje gushaka abo bantu berekwa batwibwira inoro ziri aragiye abwiye komanda tese hano muri uyu muhanda ati cyane zanumva bivuga nzangenda rimwe na rimwe nkumva ngo bazavugana n'Imana none go umwimana izireba hose yo turebera uwo muntu yatwaye inoro tidupfe ati sawa muje guhamagara pasiteri mukuru baragiye bakonkoboye pasiteri ati pasiteri nawe uraje muri timu gahunda yabaye imeze iti ati hano bibye inoro none ga bavuze ngo muza musenga none ga musenge nimutambwira aho inoro ziri nawe uzoja mu bapfa yeme nuko bimeze ati nuko wewe pasiteri ati gitangaza kuko se bigenze gute noneho pasiteri nawe ntiyagaza yerekwa abakristo bose kandi bazaberekwa n'abapasiteri bose ntibazaberekwa hazayerekwa afite iyo mpano iyo ngabire noneho arabwira ati okay ubwo ari uko bimeze yari afite abayumbe bamuzehe baba manyonga n'abandi nabarukema bagazabereka inka yazimiye bakama Imana ikamubwira ngo iraha icoco kiroroshe reka nje gushaka abayumbe aragiye konkoboye bamanyonga barukema bakabunda bandi abasaza bose apana gabe n'ibyo gusirimba si bibi biri muri Bibiliya ariko bari barashatse Imana umuntu akamagenda akaba iyo agashaka Imana ikamimuzura mu ikaza akayitekera muri we ikazimubwira detail warangiza ati pasiteri arababwiye ati none ni mwebwe bayumbe muzamwerekwa nk'uyu munsi wotora abahungu bose mwebwe kamamo ati ngaho ariko bo bashinja bo dukorera igitangaza ariko ko nama mbona ingene umuriro wo kwaka ayo wawa mama jewe
turagowe kazi. Yamazana ati mwebwe si mwebwe muzamwerekwa muzavugana n'Imana ati cyane ngaho intoro za komanda. Noro za komanda. Byagenze gute? Barababwiye amakuru ati sawa icyo kintu giteye ubwoba. None ga ni ibintu bibiri turagira amatsinda kugira ngo twerekwe neza. Itsinda rimwe ry'abantu nka batatu murajana n'uyu muyumbe mukuru. Itsinda rimwe ry'abantu nka batatu murajana n'uyu. Itsinda rimwe ry'abantu nka batatu bamagenda bagira amatsinda murayumva? Amagrupe. Nuko groupe baragiye. Bamwe baje nko mu Buyenzi, abandi baje nko mu Kibenga, abandi baje nko mu Kibitoki, abandi bararenga iriya hejuru hariya hejuru hazamuka kumutanga. Abandi baje nka hariya nuko baragiye bose baratangira bagira ati Mana we uyu komanda aratwica aradukorera igitanga. Komanda ni noro ziwe Mana udutabare. None turagira gute? Komanda ni noro zi aradukorera igitangaza. None wa Mana wowe kagira Imana we udutabare utwereke inoro ziri. Imana aho bamwe bagira bereka, abandi bagira bereka, abandi bagira bereka. Irangize. Semene haleluya. Ngirangise. Noneho Serende yari kwambwira amakuru. Ibo bahere kuwa mbere ngo bazohure kuwa gatanu baje kubazanya amakuru yose y'Imana uko Imana yababwiye, hanyuma bumve ko kuko niba tripota gato hari imbuga iti barindiriye. Areka sawa nk'abahanuzi Haleluya. Serenda aho yarari ngo iwe ntiyajanye na groupe y'abantu bakuru. Ntiyajanye na groupe y'abantu bakuru. Atora abakobwa batarashakwa imyaka 13 kugeza 5 ngo barasenga umunsi wa mbere tibagira icyo babona, umunsi wa kabiri tibagira icyo babona, umunsi wa gatatu tibagira icyo babona. Serenda ati turahwereye. Ndagenda mbabwire ngo twagize icyo ariko abayumbe ariko Mana we ariko gusenga abantu bazavuga ngo Imana yavuze itavuze. Mw'abantu Imana yavuze itavuze. Cyakoze ga nta komanda bari inyuma ngo ara ariko mbabwire ni umuvumo zamwirinda. Imana yavuze itavuze. Aho ngo habe kuwa gatanu ngo babwire Imana ngo Mana utubabarire komanda ntatwice. Ngo umukobwa umwe bararirimba ngo afatwa n'amandiko arandika amandiko. Undi arafata arasobanura ati Imana iranyeretse. Imana ikweretse iki mwana? Ati nyeretse intoro za komanda. Ngiye kuba aya mandiko ni kwavuga. Aravuze ngo komanda ngo hari umugore bari bararanye. Ukandi si umugore we. Uyu mugore ni watwaye intoro. Kandi uyu mugore yarazifashe azishira munsi y'igiti cy'ikirimbo. Tiyazitwaye. Azishira ahantu munsi y'ikirimbo mu giti gicitse arazinyegeza. Igishitsi giti nyine ngiki giti aranyegeza hariya. Ati niho ziri. Ati none nuko niko bimeze. Ngo Serenda ati reka tube twakire amakuru. Kuwa gatanu bose barahura. Bari bahawe amakuru
yuko bazogenda kuwa mbere kuja gutanga raporo cyangwa bakabashinja. Kwa gatanu barahura bose, ati ngaho Serende ni wowe mwana watwaye n'abana, tubwira amakuru turebe ko duhuza amakuru. Ababwiye amakuru ati intoro zarabonetse, ahantu ziri munsi y'igiti, ico giti cy'igishitsi kiraho, kandi wazishizeho ni umugore komanda yararanye nawe. None uwo mugore nuko ibintu bimeze. Imana iratubwira ngo niduhura ngo dusenge, ngo itubwire gahunda y'uwo ngo yuko intoro zizashika hariya. Bose niko Imana ari abagiriye, niko Imana ababwiye abagiriye, niko Imana ababwiye abagiriye, niko Imana ababwiye ngo bahure. Bamaze kubihuza amaze nibwo sasa nico gihe cyo kuririmba. Haleluya. Nico gihe cyo kuririmba, mukaza muja kuri Serende yaratubwiye ngo twafashe ibyatsi zo mu Rubunga mu nzu y'amahoro, tukaza tubiterera, abantu bakaza babiterana bakavuga ngo uri Imana, turakubonye wa Mana, utubwiye intoro za komanda aho ziri. Imana irababwira ngo mureke sasa mbabwire, nubwo nabibabwiye, Imana ni nyembabazi, ni nyabuntu, irababarira, ikihangana, n'ubwizi ko abantu ari babi. Imana irababwira ngo nimugenda mukazimwereka, mukavuga n'uyu mugore arapfa, baramamutema gutyo ijosi apfe, komanda ararakaye cyane. None nimusenge mbabwire uko intoro ziza. Juruwe tegeka byose birewe, uzamura amaboko yanyu duhe Imana icyo. Nguko abana basaza icyo gihe bari bafite imyaka ngiyayo, ni imyaka nyine yo gushaka Imana. Abasaza baratangiye, barahudumiye. Ati umugore nimuvuga amakuru arapfa. Ikigiye gukurikira nimusenge agira ubwoba, mubanze musengera ubwoba mu mutima we. Bamamudumiye wabwoba we mwino umutima ure wa Nyakagore, bari kwamwita Nyakagore gira ubwoba mu izina rya Yesu. Twohereje ubwoba mu mutima we mu izina rya Yesu. Twohereje ubwoba mu mutima we. Umugore amafatwa n'ubwoba, ati ubwoba bugezemo. Urumva ibo turuzi zira za kamera kuriya ko barambona hariya, namwe ko barabatunga bakababona. Ibo niko bari ko babibona mu mwuka, muri jumeri, muri kamera y'Imana bari ko bamureba. Umugore agize ubwoba bwinje mu mutima we. Icyo kirarangiye. Muhudumiye cya kabiri, Mana duhudumiye. Ni muhudumiye afite ikibazo kuko ahantu intoro ziri ntari bushobore, kuko niho hari bariyeri y'ikigo cya gisirikare, hariho abasirikare. Ni mubasengere, musengere umugore umwe yamatekereza gucumbira abasirikare, abatekera ibiryo bave ku bariyeri baje kurya. Musengere umugore umwe mu muhanda, muve gusenga gusa Imana iramifata umugore umwe atekereze ngo bariya abasirikare biriwe batariye, kandi nyine biriwe batariye, bategereje kurya nijoro. Yamatekereza umugore umwe yamafatwa, ati umugore yabonetse, agize igitekerezo yamaje ku basirikare, mwariye? Ati ntiturarye ariko tutegereje kurya, toya ngiye kubatekera. Yamagenda arasonga, aracumba, arasonga ngarangize, ati muze bose bamagenda basiga bariyeri gutyo. Wa mugore ati musenge. Umugore ariko bacunga kurya, yamayirukanka afata za ntoro azikuyemo, ati nora azifashe. Uko gako baramureba muri kamera, muri jumeri yo mwijuru. haleluya. Usenga we nimeze nk'abantu, utera igitero kuvuga ngo usenga we nukuganira n'Imana, nukuganira n'Imana. Gusenga we nukuganira n'Imana, nukuganira n'Imana, nukuganira n'Imana. Gusenga. Haleluya.
nuko ati nyamugore abasirikare bagiye arirukansa arazifashe ati rero afite ikibazo hari mu mugoroba mw'ijoro komanda yicaye muri salo aracyari ko atekereza intoro ziwe ariko iminsi yatanze tiragera bategereje ku wa mbere ko bazatwara intoro ayicaye muri salo arambirije gutya ku meza nyine nka komanda nuko aricaye atekereje ati nimusengere komanda agira ibitotsi yamafatwa n'ibitotsi kandi aje kuryama adakinze mwumve areka gusenga we mwumve abayumbi ariko satani yaratwishe kabisa satani wakuye gusenga mu mutima w'abakristo yarabishe kabisa bagasenga ari uko bagize ibibazo barize bahwereye mukiruka inyuma y'abahanuzi ngo babasengere mufite ibibazo kabisa nyamugore komanda ati agize ibitotsi bamamubona ati komanda agize ibitotsi uko bari he bari ngo mu gatumba komanda ari nk'iriya mu kibenga iriya kure ko kugenda hafi umunsi wose ati nimusenge koga ko baramureba muri jumeri yo mu ijuru baramusenge afashwe n'ibitotsi ati musenge ntaje gukinga baramusengeye ati ageze ku gitanda yibagiwe gukinga uko gako barakurikirana baramusengeye ati ageze ku gitanda Rukemba ngo aravuze ngo ni mumuhirika sinzi ngo baramuhiritse hirika ryama mw'izina rya Yesu yama he nanguka ku gitanda arasinziriye ngo asinzire Imana irabwira ngo arasinziriye nyamugore arirukanse nimusengere nyamugore aje kurunguruka mu nzu hariya yasize adakinze ngo arebe abona nta itara riri ku meza gusa nta muntu urimo yama yirukanka azishize ku meza nimumusengere byibura yegekeho akurureho urugi aramusengeye kureho urugi nyakagore arirukanse arasohoka uke mu gitondo Imana irabwira ngo operasiyo irarangiye uke mu gitondo komanda ngo abyuke hari ku cyumweru asanga intoro ku meza cyese ararebye zari mu gasashi warebe ati kiniki za ntoro ararebye uko zari zingana ntihavuyemo n'akabuye kamwe arazifashe ahamagaye wa mupasiteri tumusha gushaka wa mupasiteri barirukanka baje gushaka pasiteri we intoro zabonetse ati reka nje kuza sinjewe sinzanira je kuzana babayumba barirukanse bazanye babayumba ati twirirwa tujagira turohereza babiri baje kumuha ubuhamya baragiye bamubwiraga histoire yose uko yagenze wawundi ati yeme ibintu mbonye nta kindi cyo mfasha ndagenda mumbatize naje nizera iyoma haleluya naje ngomba kwizera Imana serende yaratubwiye ngo hari igiterane nimba ari uwaki nimba ari Nyarukutano niwe wabwi yatanze ubwo buhamya avuye kubatizwa niwe wavuze ubutumwa na muzehe wapfuye Cambridge na muzehe Cambridge yavuze ubutumwa ababwira amakuru y'uburyo Imana yamukijije binyuze mu ntoro Imana bavandimwe ibi bintu dusa naho tugiyemo tukavamo bitaba mu mitima yacu n'ubutunzi bwira mugeze ngo n'ubutunzi amen soze babwira ngo titwihemukire baririmbyi yeme bakobwa baririmbyi ko murandeba mundebe neza baririmbyi bacuranze bana bato ndabagira inama muhindure system
mushake Eliya. Abo basaza mbabwira ayo makuru muzoyabaze muzehe Mutama Adrien, muzogende mumubaze azabaha ubuhamya bw'ibintu bifatika biza biva mu gusenga. Uriya numusa mwebwe mumufite hano, muzoza mugenda Yusufu, muzoza mugenda mwicare ku maguru mubwira ngo muze, tababwira ibintu byinshi byo muri Bibiliya, si ngombwa. Ababwire ingene iwe yasenze, amasengesho yasenze, uburyo bare mu ishamba. Singubwire ngo uje kurara mu ishamba, ariko ushobora kurema igicaniro ku buzima bwawe. Iyi myaka nyine, iyo myaka mufite, iyi myaka nico gihe cyo gushaka Imana. Tuzoshaka Imana ufite abana 10 cyangwa 5 cyangwa 3 babuze igikoma, icyo kintu ntibizabakundira. Mushaka Imana. Turi ndavuga iki? Muhindure system, mushaka Imana, mwige gusenga. Ibisirimba muzoza musirimba, ariko muzoza musirimba mwaseze. Mwige gusenga. Nubazima abahungu batarashaka, nubaza Imana ngo Mana, umugore wanje ari Imana yerekanye inoro, Imana izi muza mukominikana ikababwira ngo nimumusengera sinzi, Imana izabura kukubwira ngo umugore wawe nguyu, umugore nguyu. Uzobyara abana bangana gutya. Sengera iki? Sengera ubwenge, sengera muri iki gihugu, nuko nyine mumusengera sinzi, ni mumusengere agira ubwo, ni mumusengere umugore agira umutima wo kugaburira abasirikare batamubwiye ngo afite. Urumva bene izo mbaraga. Ni musengere umugore atekera abasirikare. Mwumva ayo mavuta akanda kamagira uwo mutima. Hanyuma ubwo butunzi bo bakoresheje, natwe bakatubwira ati dore systeme twakoresheje ni namwe ni muyikoresha. Wapi? Hanyuma tuzotsinda Satani. Nidusambana biroroshe gusambana umuntu yambaye, biroroshe. Ahubwo udasambanye kubera iki? Nusinda biroroshe gusinda, ni wiba biroroshe kwiba, kuko uri umuntu udafite umwuka w'Imana. Amakosa yose dukora, amakosa aba mu bakristo, ni iki kintu cyashize muri twe. Nukuri turwanya hano abapasiteri mubona twahanganya hano kuri rutare, kubera iki se tutahangana? Imbaraga ziduhesha kubana neza, kubanira mu rukundo, kubana dukundanye, kubana twuzuzanye, ntazo twashatse. Rero turwanye cyangwa dusambanye cyangwa tunavugana nabi, cyangwa umuntu yaza hano. Hari umudamu wigeze kuza avuye muri Australia, araza mu rusengero rwacu, araza afite ibyishimo byinshi cyane, twarasenganye, aje muri Australia ngo bucaragaruka, arambona yari afite igikapu. Urumva bamwe baba baje nyine bafite gahunda, afite igikapu, arareba aravuga ati yo kado twarasimbanye nyine mu rukundo cyage cyakera, abantu bagira urukundo rwinshi. Kado amakuru uko bien. Yashize igikapu, naho mu gikapu harimo 100,000 ndagira ngo natanga. Undi yamamucunga nyine arimo kado uracyasirimba kado. Kado wabaye pasiteri, nafurahi sana. N'umuntu wavuye muri Kongo uvuga igiswahili. Kado nafurahi sana wabaye pasiteri, nza ngukurikirana kuri YouTube. Kado undi kera acuza igikapu, yamagiterura arageni wala cyane muri kado najega uko wambwira niko naje mubwira. Sister mahoro, mumeze neza muri Australia? Mumeze mute? Igihugu kimeze gute? Twama tuja murayo naho nyamuhungu ararenze nigi. Yobuzwa niki kwi? Yobuzwa niki kurwana?
yobuzwa n'iki kubera imbaraga ziraho ziri. Eliya yari umuntu nkatwe, ariko akoresha ibanga, akoresha password, akoresha umubare w'ibanga. Ngiri ibanga yakoresheje. Aba Eliya wo kubwira imvura ngo mvura hagarara, imvura igahagarara. Ibanga yakoresheje natwe n'ibyo Bibiliya yaduhaye. Hanyuma twebwe ikintu dukora turabanebe, titubikeneye, tidushaka ibintu biturusha. Kandi iyo wanze kuruhura umusore uzuruhu ushaje, kwiyorohereza uri umusore, ayo marira uzuyarira ushaje, utagishoboye kwikura muri ibyo bibazo, wanze kurwana nabyo uri umusore. iyi si mbabwiriye si yene wacu, ifite amenyo, ifite kupe amenyo abiri. Uyu muntu nadasenga ari hagati y'amenyo, ubukene cyangwa ubukire. Ubukire rega nabyo ni ikibazo, ahubwo nicyo kibazo kuruta ubukene. Wabonye amafaranga wahaze, turaziranye. Hari ibintu byinshi umuntu adashobora no kuvuga bitari ngombwa, ariko tuza tubona umunsi ku munsi. Mbahibanga ibanga yakoresheje yari umuntu. Noneho iyo Imana ivuze ngo icyo nahaye Eliya nicyo nahaye Kado, kubera iki Kado? Mbaho urugero bwira nsoze mbasengere nsoze. Abantu babiri bageze muri Amerika, kanje na Yusufu. Reka ngume nkoreshe Yusufu. Tugeze muri Amerika, Yusufu akamashika muri Amerika. Ni igihugu kiguha opportunity yose. Yusufu akinjira agapagasa agashaka ifaranga, naho Kado akamagenda akaryama udufaranga abonye akaja gusinda, udufaranga abonye akaja kunywa amatabi, udufaranga abonye agasinda, udufaranga abonye akaja mu kabari, udufaranga abonye akaja mu maloji. Hanyuma Yusufu akagera igihe akubaka amazu, amahoteli i Bujumbura, ayandi akayubaka i Kigali, ayandi akayubaka Uganda, ayandi akayubaka muri Kenya. Nyuma y'imyaka 20 Kado bakaja kumusanga iwe ni umuntu wasinze gusa muri Amerika araho. Uwo ni umubyeyi w'abantu babiri, afite umwana witwa Kado n'undi witwa Yusufu. Umubyeyi akavuga atari ko dore mwagiye muri babiri, dore umwe uko yakoze, dore ndebera nkawe uteye iso, utagira n'umwenda wo kwambara, wararwaye inda, wararwaye indwara zo gusinda, uri pumbafu. Dore wanyu uburyo yiha discipline, urwego agezemo. Kubera ikaya mahirwe kugeza imbere guta Imana yahaye Eliya nico yaguhaye. Hanyuma Eliya akoresheje amahirwe yo kuva mu mavuta ya mbere akageza mu mavuta yo guhagarika apana abadayimoni, imvura, amavuta yo guhagarika izuba, ni ikirere. Aya ni ibintu, ni ikintu kimwe mwahawe, kimwe opportunity. Ufite imyaka, ufite ububasha, ufite ubushobozi bwo gusenga. Eliya yakoresheje aya mahirwe agera muri urwo rwego. Twebwe abapasiteri b'uyu munsi, abayumbe b'uyu munsi, abakorari b'uyu munsi, abakristo b'uyu munsi, aya mahirwe twarafashe tuyashira mu gaseke arapfundikiye. Hanyuma abadayimoni baratunize, turahwereye ntituzikire. Bavandimwe, bana bato, mbabwire bana, muhindure system. Ubu Bujumbura nubona amafaranga udafite iki gikorwa kandi gusenga baza babyiga, ntugapfe guhaguruka gusa ngo wamugenda. No, uzitonde. Mwebwe mufite uyu musaza, muzitonde mwige gusenga, abigishe gusenga. Mufite imyaka yo kutarya kwiyiriza, birashoboka. Mufite imyaka yo gusoma Bibiliya, birashoboka. Hanyuma amahirwe ni muyaki ngo twaje, ngo twasirimbye, ngo twagiye mu kabiri, ngo twagiye mu gatatu, ngo abayumbe baraha abadayimoni bareba bagakubita
kakabumbu nakaruke abadayimoni bapiga he tamayiza nakaregera akadara he turaruha turahwera tipu duhunge. Narabwiye ngo aya mavuta tukwiye kwisubiraho. Imana idufashe. Haleluya. Duhindure system, duhindure ni ijewe nibyo biri mu mutima waje. Imyaka sigaranye ngiye kwimba nsubire nimbe sifite umwanya, sifite imyaka yo kurya, sigaje imyaka hafi 3 ngira ngo ngongeze imyaka 50, ariko ndashaka kugeza mu myaka 70, imyaka imbere yanjye 20 zibura ngifite akabaraga. Ndavuga ngo ndi pasiteri uvuga ijambo rimwe nkabayire nk'aba basaza bagazabere akantu kose. Hari umusaza umwe nabweje wundi muri gerizo weretswe imyumbati yamavuga yajeje wasaze mu kiraro asanga ndi mu kiraro ndi nkirimo cyacu, araza yashonje yitwa Sidori, arambwira ati Kado peza amata ibiryo nge muzanira amata. Hari mu kiraro muzanira amata, imyumbati sinza nkwa amata nta imyumbati rara ariko bayihishe rara ati ngiye kubwira Imana yinyereke. Muze Imana ikwereka imyumbati ati ni inshuti yanje simbwira ikintu cyose nyibajije. Imana yaremye ijuru n'isi ikwereka imyumbati ati Imana ni inshuti yanje. Naremye ubushuti bwanje n'Imana buri ijana ku ijana. Yamambwira ngo imyumbati yarihengetse gutya ahantu twagaza turya baza bahita ku musego, arihengeka gutya atera akaririmbo ko muri Okovu ngo rimwe yasubiyemo. Yamambwira ngo Imana imweretse imyumbati, irayikweretse mu bati cyane iri bagiye abungeri binga bayifata ahantu twari munsi y'igiti, hari igiti cyari kinini cyane gihurira kaha, urabona kaha hahuriye hano aya makuru. Baragiye hari umwobo cyo bita impako bayiterekamo hejuru aho hirya. Ndaza ndashaka nanyoye amata mbabaye, imyumbati hari kungiye kunywa amata ntibasigaye na bene akakamo. Mbona muze yarasha ati ngiye kubwira Imana nyereka imyumbati. Muze Imana nyiribiye ikwereka umwumbati ati Imana ni inshuti yaje ngaho ikorasi ndabona sinikorasi ndi yarazi no kuririmba, yaririmbye igitero kimwe cyo muri Oko nacyo ndiyakirangije. Imana imbwiye imyumbati iri ugende kuri kiriya giti aho bihurira amashami, hari ahantu cyashwanyakiye ari umwobo aho bihurira niho bashize imyumbati. Ndurira hejuru ndagenda neza nyisanga nyine bateretseho umupfuko. Aye wewe kuramo ndaza ndamwokereza ndavuga ngo uri marayika, uri umuntu bwoko ki? Arambwira ngo Kado nubatse ubushuti bwanje n'Imana. Imana iza nyibaza buri kintu cyose ikambwira. Bavandimwe, Imana yo kwereka umumbati bawishe, Imana yo kubwira abana bawe ico bazabaca. Ariko ubu bunebwe bwadufasha ubu tukagira ngo gusirimba birarangije ibintu. Tuzopfa n'Imana yabitureka yerekereye kuko namahame. Basore batoya, imyaka yanyu muyikoreshe muyibyaza umusaruro. Mushaka Imana, mushaka amafaranga. Gushaka Imana ntibivuga kudashaka amafaranga. Gushaka Imana ntibivuga kureka ibindi bintu byose. Bagaza bashaka Imana baragira inka, bagaza bashaka Imana bahinga, bagaza bashaka Imana bakeza, bagaza bashaka Imana imirimo yose bayikora. No ibintu byo mugi byo kwirera mugisirimba 500 zahehe ziraho zitazi gushaka duguza muzoruha munanigwe mwaba pasiteri baraho bibifufuti biraho
murwanire mu ikanisa ngo ntibagukubitiye amashi ngo ntibagize gute ngo ntibakuvuze mu izina baba ngo ntibavuze ngo titire yawe. Abadayimoni bavuga ati okay, iyo umuntu atashatse Imana azayigira ibintu nyine siwe. N'abadayimoni baba butera biriya bintu. Reka mbasengere. Eliya yari umuntu umeze ariko agira gute? Natwe twosenga tukaba abakristo beza bazi gutangira Imana, tukaba abakristo beza bazi guhesha Imana icubahiro, tukaba abakristo beza. Umunyempano impano akayigabura neza. Nimba ari umupasiteri akaba umupasiteri mwiza, nimba ari umuyumba akaba umuyumbe mwiza, nimba ari umukristo akaba umukristo mwiza. Wera imbuto zikwiye abihanye. Zamura ikiganza cyawe. Iyo ndimeze nk'abantu ntabwo ishobora kuvuga ibyo itakora, ikangwa n'amacumu cyangwa imiheto. Pila fondre mele zabaye ntawe ushobora kuyitanga imbere. Mana ishobora byose we. iyo nimeze nk'abantu, tubabarire bano bana Mana, tubabarire ababyeyi bacu Mana, tubabarire Mana, twigishe kugushaka Mana. kangwa n'amacu Yo cyangwa imiheto. icyo waduhaye nicyo wahaye Eliya Mana, icyo wahaye Eliya icyo waduhaye natwe Mana. Tubabarire Mana, tubabarire Mana, tubabarire. iyo nimeze nk'abantu, ntabwo ishobora kuvuga ibyo itakora, ntikangwa n'amacu cyangwa imiheto. itabaye ntawe ushobora kuyitanga imbere. Mana we, Imana y'intumwa, tubabarire Mana, tubabarire Mana, tubabarire. niyo Aba Mana bana isezerano wagera ubarememwo ihutuma igicaniro lole Mana gisenya imigambi ya Satani ku buzima bwawe. byandushaga bikugwa imyanzuro y'ijuru. iyo nimeze nk'abantu, ntabwo ishobora kuvuga ibyo itakora, ikangwa n'amacu cyangwa imiheto. itabaye ntawe ushobora kuyitanga imbere. juru we, juru we, tegeka yase. Amashimeshe ku Mana.